read permanent oliver o karayam kapna Feliciano Materna permanent Basam and government kan ang chon way bagonan Pohnpei and Pointa. Chay ka chinwangi ma ansaw matagpanaw manamin panan kupur o pugakan kinmiyak at tata kasampalkan kinudan Pointa. Aray pan pachayagyan na chingal radio program and kabasang way bagon. Iyang o kasalenya maiko. Monay pan pachayang na chingal Enginkehlap radio program ng babayo line reysa o pwede Pohnpei match. Ay chingal kay bani pon arokso ko kalabkon pon piyu wala pan kubran isanangkan ko wanigilkan ko nanalang ko nanganay ko ay chingal mo choror ong kapna karyam kapna o chona machingal kapnet speaker and legislature kaisak o yang chon ko kasanatkan son ko bunglabalak o yang son ko bungkan kay tichekan ng palyanchiak mumotso o nantaken government silu o chorus utak o balitakan Pohnpei yunsak sang pengalap pacholidan kalap o tol tila lalka pamarani. Enginkehlap ay sabamachel radio programeo mawiyawita bayan saksakara kityon Pohnpei iro-arala po sang balakan mawiyawi tamok magit na naksan kop na o ngay Fraulein Frederick maban bachiwan pagita programaj. Iro kayo Kapna read permanent oliver bachiwan itiyatar irain bukach poinchaweta chingal kapne. Ang kampan kamarain kapna oliver bachiwan itiyatar Mr. Stanley Etse. Ang director and kampan kamarain o Committee on Education o Cultural Affairs. Madam Chair Senator Sandalina Leka bachiwan mga pali korong-rongkan and itita manage o bachiwan alediar kabanaman and legislature kaisa. Ang kamban South, Kapna Oliver Bachuan itiyatar Mr. Peter Lon, ang Director and Kamban South, o karong-rongpan itita manage wiyaw na Chairman Senator Atalino Edmond, at Chingal Committee South. Ang kamban Payanway, Kapna Oliver Bachuan itiyatar Mr. Hubert Yamada, ang Director and Kamban Payanway, o karong-rongpan itita manage wiyaw na Chairman Senator Marvin Yamaguchi, at Chingal Committee and Kamban Payanway. Ang Office and Pohnpei Transportation Authority, the PTA, Kapna Oliver Bachuan itiyatab Mr. Wilson Panuel, ang Commissioner and PTA, o karong-rongpan itita manage, wiyawin na Madam Chair Senator Harleen Mofik, Hachingal Committee on Public Work, Transportation and Communication. Ang Kamban Sanwao, Kapna Oliver Bachuan itiyatab Mr. Winsner David, ang Director and Kamban Sanwao, o karong-rongpan itita manage wiyawin na Chairman Senator Shelton Ned at Chingal Committee on Health and Social Services. Ang Pohnpei State Housing Authority, Kapna Oliver Bachuan itiyatar Mr. Onlina Lawrence, ang Executive Director and Pohnpei Housing Authority, o karong-rongpan itita manage wiyawin na Chairman Senator Shelton Ned at Chingal Committee on Health and Social Services. Ang Office and Transportation and Communication, the TNI, Kapna Oliver Bachuan itiyatar isanangkan John Adolf, ang Administrator ng TNI o karong-rongpa wiyawinan Madam Chair Senator Harleen Mofik at Chingal Committee on PWTC. Kampakan na palparalisay kitita mayangat Kampan Treasury and Administration, Office and Attorney General, Office and Fisheries and Aquaculture, the OFA o Office and Election Commission. Ira Karyaw, Kapna Oliver Chuang, Executive Director and EPA, Mr. Henry Susaya. Karaban Chibanawach, Pokasanaban Tatakayo, Machaptaran sa Kusamalab, ang nakamagutsangan siya gusto sa akin, ni kailanalakan o pilchak, tatak, and recycle, ma-office ng EPA awawali ng Pohnpei o Chaptakachi, Kokautan Climate Change Commission. Mr. Susaya, pilrapoch ki mabit kamagitasan siya gusto sa akin, sang nakailanalakan o mabilpit recycling ng Pohnpei. Abil pachawan tag mamiya crank eo da alang sawaseo na alaltiya, mawak pachaw dalag chalawalinan isukit o kameraman sanger Embassy and Japan, poin sawasa sabunwan Pohnpei program of recycling. Ira kasilo, nitfabor yesa kwalo pariyag triyesa, Kapna pachawan para kaya quarantine center, tawasan ko choror makonap tar ang Israel kan
kalamlamek maran ki kamsalet the soma COVID-19 pan kachorolaya pag challenge chak bapon Port Authority kawata. Page isa konektar nan pasagakayo o page 1 konektar nan pasagakaryaw. Impukach pan kanaknakla mon imsaklan kalokan imlan ansaw makasantin quarantine and uyatataw. Irakapayo ni favor sa kwalo para kitriyesa kabna read permit Oliver Pachuan Gayer Elksana kag Pachuan Parak Iman Wanin Ponbe. Nan paralawat siya Pachuan Chuanger Acting Director and Comparison Mau Dr. Marcel Kalan John Tadangkan o John Ponbe Chekan niya Pachuan Parak Wasakan Mayray Malumong Tad Kabansaletkan kan Kachin ta Pachuan Parak Nanranakan o ni Win Kaptalangkan o Wasan Emergency. Met siya Chabin Parak Imanwani Meso Kasukpa Makapna Bachuan Miyaya. Niya sa Mawaya Karyan Kapna Abachuan Parakar Imanwani Ponpe Clinic Tapsir Imanwani Kan o School Kan. Kapna Oliver Bachuan Kasanetier Mawaya Pan Parak Wasakan Pachurana Chimal Kasantin Papawi Bukon. Irakalimaw Nimas Riyaw Pari Batriyaisak Kapna o Karyang Kapna Pachuan Wiyayar Kaslun Meeting and Kapnet. Murin Pagsawas Pan Kupran Anilap o Murin Kapna o Karyang Kapna Arawiyara Chimal Kasalada. Ewa Kampa Office o Agency Wiyara Chimal Report Aralap Niyaral Pachuan Tinan Poidakan o Karangkan Mamiya Nanare Chimal Palikan. Meeting and Cabinet Watch, we are Kayon meeting with General Manager and PUC, Mr. Nixon Anson, General Manager and Ponbe Port Authority, Mr. Pius Ropi, or Commissioner and Ponbe Public Broadcasting Corporation, Mr. Peterson Sam, Young Pachuan Chua. Cabinet meeting po itamelal o pagi Enginkehlap Mawaya and Moika Watch, President Kamagdaway Tatakan, ni Abis kan karos Chungalan Kipalan Minimin Tata Purana Paliata Kamakan ang Ponbe. Irakamano ni Masilu Pari Triesa, Ambassador and Evasaman Ayo ang Japan, Ambassador Kasiomida, Maansawach Wiason Sawas ang Micronesian Registration Advisor the MRA or Researcher and Customer Representative Kent Oishi, Pachuan Parak Kapna Oliver. Ambassador Mina Bachuan ang Kapna Sagaseo, Masang MRA Chief Compliance Officer, Chief Munir, Mabachuan Parakir Kapna Oliver ang Saugus Bachalang. Irapil Bachuan Kachi and MRA Achngal Inang Sawas ang Ponbe Port Authority, ang Nikamalan Ponbe International Airport. Irakaisu, Nimasilu Pareg Triesa, Dr. Singarus Ngaw sang College and Micronesia the Siam Land Grant Program, Bachuan Parakir Kapna Oliver. Karapan Abachuan Parakapna Apit and Land Grant Achmal Wasan Kanachiki Macho, Mabacha Natch Point, o Eopanan Tadak Mapan Sosa Sosat Kan, Ang ni Mochwali Macho, Maso Japan Kamong Chacha. Kapna Bagi Dr. Singaro and Ken Bachuan Kasagu Government, Niapan Kunway Dito, Nikanpan Painway, Irakap Kan, Mepit Magmagituan, Eobana Wedge, Ang Mochwali Macho. Chubana Chororeo, Uyawini when we go, Ang NGO Kan, Mebacha Ponpe Mayang to Conservation Society of Ponpe, the CSP, or Micronesian Conservation Trust, the MCT, or Ponpe Office of Fisheries and Aquaculture, the OFA. Irakawalo, Nimasilu Pari Triesak, Pelabalap, Kapna Oliver Mebachuan Wia Inanten Kasalatanan Kabagon and Lian Ponpe Workshop, Puen Kawawi Ranan Lian Samba. Workshop Watch Bachuan Chaptar, Opan Wiawi Kuwikeo, Puen Kasaleta, and Lian Ponpe Arayang Bachuan Kawawi Ranan Lian Samba, Mabanalan Maswalu Pari Triesak. Kapna Oliver Bachuan Kapangali o Nono Kanan Ponpe, Pagkukugalap and Apalit Panaynay, Poni Rail Pilkin Bachuan, Kapayata, Kolokolang Chad, Kasampalan, Sabalmachel Chia, o Waukan. Irakatuaw, Nimas Payang Pari Teresa, Mr. Snyder Pisa, Masang ni Kampan Environment
climate change o emergency management dagdagang bachuan para kayakap na over. Karaban Mr. Pisa bachuan para kayakap na Point bachuan pakisabulman pun pe uchuj ang ni project e metagang bachuan chepetar kamakataway matan ki geoliteracy education Micronesia tajan. Project which panuyata digital map and tagan pun bekan kaskuli chun school kan dan high school o college o ban bachuan aleti o naktala iraw sambalakan nan palian environment o ban bilbachuan sawasang kachkalap kapalan iraso kasukpakan naban kan paradosang nuwagtaklang nan wawa o kaskul pagchailan kan wanaki o kalabal chiyakan mapain sa ulmachel. Mr. P. sa bilbachuan kasafir kapna offer mamiyayag digital map and phone pay o kakansansalan at tagamachingal website may www.tagam.gov.fm. Ira kaisag o kamsaklanira ni mas limaw pare litriyesa nan wasan chingalan high school and pigs palian Mumosan Church of Jesus Christ of Latter-day Saint Maniat Sansal Mormon Bachuana High School and pigs laptop abuki. Nia Bachuan Ria Waliaban Kapna Director Kap and Kampan Kamarain Mr. Stanley Except Bachuan Alatad laptop bukaj o Bachuan Ria Chingal Kapum Om palian Mumosawaj. Director in school Pachuan Kaunga Kichun School Kan Ran Pachuan the Tangguk Sagas Bukaj Pen Sosa Kapayata Araychingal Career Kan Nan Araychingal School. Match Kaim Sagalar ang Enginkehlap radio program ng Bapayo Lain Riesa. Mamia Sabul Mamwe Iran Kainang Mata ang Chingal Iran Kalalabak. Kompachin Maliba Tabachuan Akar Obasan Public Affairs ni telepon number Riau Saro, Riau Mau Isu Saro, Tamalipat Akar telepon and Obiskan, Mapupugaki Ewa Irakan Nasansalayar ng Programaj, Kalaman o Kasalilyo.